sebetul ni kok. Duh Kanjeng Nabi Idris ni kasih paling laun. Saya paling alo, sobung, saya cuma alosan. Benika tretan. Para hadirin, para tretan, ting mare dek kandaan Kanjeng Nabi Idris ben malaikat Israel, ku tak matur pole Kanjeng Nabi Idris tero oneng senyama seksa nora. Malai sajen takok gula da Allah, malai sajen khusyuk gula ibadah da Allah. Orang nikah Kanjeng Nabi Idris mun tero oneng anurakan nikah kau tu sete gelu. Mun kita sete tak oleh. Apa? Gula taring mare sete. Cak panjenengan tibi saya mondutnya bergula. Mosoklah kalau pai gua. Kita terpaksa tretan iater bu di malaikat Israel masuk neraka. Perjalanan kikare 500 tahun uwaan panasan neraka ni kala gresah. Ki perjalanan korang 500 bau nabu buacak neraka. Saya paling boceng ni kai neraka pak orang selebur zina. Paling boceng. Telai kemoso bi kancan daripada neraka. Ontor banjana nang dina bau na boceng. Eujo, eusir bi kancan tibi. La neraka ki eusir. Ki orang cuba ngara. Cak burlebur zina. Thank you bu. Macak bu, cuba. Keng se aneh dalam neraka ni kabu de buna Kanjeng Nabi Idris ku tak orang bini paling banyak in neraka bu. Atompoan, akunungan, se alolong, se atawat, se asarro, se acaring ni kenyak bunyan orang bini bu. Dalam Kanjeng Nabi yang ada budak dari Fatimah potrana. Saya ngak ping Fatimah pengastete beun ping eko. Arapa aba ibelena beun engkau tatkala na Isra Mi'raj ping engkau beri kesempatan ben pangeran soro neku senyama seksa nora. Bila engkau neku ke di dalam neraka ping gojok reng bine paling banyak. Sobung reng laki naba ya beda reng laki keng jauh lebih banyak orang bine. Pola napa banyak reng bine seeseksa dalam neraka yakfurnal ajir. Paling banyak reng bine seeseksa neraka jeria orang bine sebongal ke lakina. Orang ngacur, bongal, langka. Pasuruan bu paling banyak orang bine bongal ke lakina. Mone genting tareng kenengen nah. Saya ngak cek ngal bongal ke laki. Engke tretan. Laki nikah harus dihormati. Elatini. Thank you bu. Ngak bekte do laki nikah bu ngormat ngelatini. Ya di dalam segala situasi bu. Maka tepan doteng nih serah keselake ya tetap ngormat ngelatini ngabekte. Maka tepan doteng pegel keselake ya tetap ngormat ngelatini ngabek. Mana bu genting cak tengah dateng. Lu bila dateng nih serah keselake maka je tak beje mataber. Dua apa saya mataber. Cocol datang pegel ke selake. Ada lah taning semak ni. Bila semak ben selake tuli nongep. Bila semak tuli nongep. Pasal kalau ada di dimah malah nongep dah. Sambil si abini akan tempa dia apa? Ya daripada nongep taring pengu abini berkai sekali. Berarti nama pada nongep.
pas beng dalam neraka Kanjeng Nabi Idris dan malaikat Israel. Ku tak Kanjeng Nabi Idris saya minta keluar ke ada tak empan krimesan beriang kok. Tore malaikat tuli keluar ku dah tampan kok. En kita ore. Bila depak ke di luar swarga ku tak teroneng neraka anak di luar neraka ku tak teroneng swarga. Kiater di malaikat Israel dak swarga bu. Itu dak swarga bu. Aduh. Kenangan saya paling mapan, kenangan saya paling bagus, kenangan saya paling nikmat, kenangan saya paling nyaman. Tak kemudian dik kenikmatan keng saya aneh bu dalam swarga nih bu. Ku tak berdepan berempan teng bine bu. Saya berdeti bu rato sobi dederi. Angkui swarga sotra swarga bu elatini. Pas tandu oneng tandu bu. Kak ruah korse saya pekol karo. Tandu saya mekol bidederi tok. Pas ngangkui hadra etapui hadra ngangkui kosidah Nabi dederi ajoget bu joget dia ada enah di ereng di budik joget Nabi dederi bener joget na inul karak selanjeng swarga orang se dalam swarga ni kepada keluar sedaja terone kuah laki bine je apa dia macam ramena etapui ekosidaen jogete tingeteku ku tak pan berempandeng bine pada tibu ratoi swarga pada keton pada teceng pada kesambu njok di amal apa ring bine dia mak bisa ibadah tibu rato dalam swarga ki ibadah tibu padahal engkau setero masuk swarga ketek parah engkau terblecar masuk ke neraka kau muntaking paringin selamat ting jeriya mapas etetiaki bu rato bu ku tak beda sing ngebele bu. Oh nikah tetangga nikah gula lambak ki alam dunia bi orang nikah go. Aduh. Di amal napa orang nikah mak de tibu ratoi go. Ya mon salat ta biasa. Pasana ki biasa. Sedekah nangki biasa. Mak bisa de tibu rato di amal napa keng sabar tak nemu go. Sabar kati napa make madu kan pak nengeneng dek kasaan niko ngeding bu montak ngeding keng kopok dari panjenengan montoro dadi bu rato bu swarga tuli pas beng mobeng Kanjeng Nabi Idris ben malaikat Israel dalam swarga niku kenikmatan swarga telek lupae sepleman na Kanjeng Nabi Idris paing ngabi malaikat Israel abotore Kanjeng Nabi Idris sepleman na gula ni katepaan repot ko ungking kita tore keluar bu duaan dari dalam swarga Kanjeng Nabi Idris ben malaikat Israel bila depak ke di luar swarga ku tak mator boleh tuh tak langkong malaikat Israel napa boleh ko sandal gula cecer dalam oh sampian ni malah beda ye ko yang ketika puan gula seman tuta oh sapora canggolang panjenengan ni malaikat mak mon tuta sandal ko bekal lepon tuta tibi gula engke senga cok bitabit ko abo sakacak karo mondut sandal berkah ke dalam swarga Kanjeng Nabi Idris